Okay, let's go. Bose nabaje kureba David gusa. Ya David akora ibintu bitangaje kare. Aba bose nabaje kureba David hari gukora ubukodyo. David nguwo. Wamubonye? Kandida wa FPR Inkotanyi. Abonye agakujya yashyize akaguru hejuru y'imodoka kandi atwaye moto. Tuzamutora kabisa. Ubutumwa Garissa riramura. Aha ni mu mujyi downtown aho abantu bari bashungereye uwo bita David utwara moto bitangaje. Atwaje amaguru. Ageze kuri Feruje neza. David ibintu akora ubundi ntabwo wakwemera ko ari moto aba atwara. Irebera ubukodyo kabisa. Yarereka. Uzi ko ashatse yayimanura? Zamuka hariya sa. Zamukaho. Zamukaho utwebeze. Asimbukaho. Kodyo David akora. Urabona David ahagaze hejuru ya moto. Uri kumubona, uramubona. Wamubonye.
Abo ni ubukodyo kabisa. David ni umuhanga, aramubona, uramubona David. Amubonye David. Aho urabona ubukozi iramwisha noneho. Rero mpo yo mu mujyi ibintu David ari gukoreramo.